Rongmawit Town Committee Ward Commissioner Kimia Phankarcho Amai Kedeng Pon. Bhomtar ni Arojik Lo ni 54 ni Karbi Anglong Thomas Council Pengkipang Dak Pon Mate Town Committee along ke Pachari Ponjia Phan Bang Phubang Phia Tuma Phan Simi Padeng Dedapi ni Pasir ke Parni Rongmawit Town Committee Asahem along Town Committee Ward Commissioner Kimia Tuma Phankarcho Amai Kedeng Pon. Bangso Amaya Long Alhiaman Pen Karbi Anglong Thomas Council Deputy Secretary Sona Singh Tirang Lapen Karbi Anglong Thomas Council Yem Kachirong PP Chitong Dun Lapen Socheng Thenta BJP Mondol Committee General Secretary Ajit Tok BVDC Chairman Bronson Tirang Atumpen Chitong Dun Tang Tepini Amaya Puthak Alamang Tonpen Arjupon Sina Socheng Thenta Pen Joyson Tirang Daily Report The Leading Side News isi division do isi executive committee mante cabinet committee dulu ada si papasi itu ningkan potang jitkok lo pas ningkan potang jitkok si udot ad hoc committee itu kelang pacari ikan itu cakrong mau udat lo kalbanglong along kiduan kalbanglong west kalbanglong anglong petken kinaan tan committee kan semi udot itu kalbanglong termas council itu pensi isi resolution pensi ini itu ad hoc committee people lo chairman ward commissioner dan kemenang teman people lo kasi aku ada si tarik horni sehingga aku itu order permission dan semi padeng dulu semi padeng derpen uthot aku dah itu executive officer kan itu tak instruction ng isi tak uthot handing over taking over kudu la soaron tu handing over taking over kacipi ke cepajir penang tum kau pemane ya ward kum along mangga kimilo mana mana ibang ke kaya teng sido thoto si sitame aron ko ko sini tu ini dak itu honorable em dak sosengan tak tu bangsi thot handing over taking apa kan lo kan dak itu man welcome ya teman itu ningaklong pen itu man nachuru bangsi banglo kan galang teman ka welcome sini tundak ili SEO hoi executive officer itu tundak teman welcome tu Angke pini teman tak tu kabe karcio mai bang keteng kono angke bangsu romowe municipal board mate romowe town committee pen ke bangji sai mokha position ke deng kon digi lagay la sansi non ke itum town romowe town committee ke akimila kasi non pejo pensilong po kapre town committee se Guwahati istame ke chenge town committee banu spol port non thebom si pinang Guwahati city nang manlo corporation nang manlo lason taksi itu morning si ke itum dakta kar rongmongwe mante rongmongwe award same bhare city siman po non ke chenge town committee mante municipal board lo tasi lasona bar sai do bangji itum mane town area polote mana sam government same to ward po lapan ke penet toilet do po lapan swaz bharal vision po same doji lapan so taksi drainage do po lapan ako langroy langjeng lo same isi beautification do po children park do po lapan so taksi kapre ke scheme dak itu masam government pa same dak nang pinang nang pajir po itum dak chairman tum dolo lapan dak ward commissioner tum dolo lapan sojong itum dak itum honorable em baidu tum dolo tum chingwai chingsai dan linsi ajara akam ta itum deng pangkoda Atau kabe romowe development je develop je pan pini block pen cengok kenang scheme bang government scheme kolong pen aku pini bang kenang tindak romowe municipal board tameki pangtang je pan bang open bang krihinian ke ward commissioner bat pono tangke isialan the bang dak romowe town committee long non amat ke town committee building amukha bang asak kadori donang lason si nikut ta kedong si esok thaglam Lalu, labangso town committee building bangke itu allotment NL si building kan pupuk si itu mah ipa MP alang di pulau basi alang di company itu committee ipa itu allotment na sonden allotment na kakos bidang si labangke alang itu ahin basi development lah so town committee building ke makan bang nak pupuk si akan bele nang PJ panda itu mon ke bangke tahun nakut lokok itu natang bangke itu bele development kami itu dun bona ko projet dun nak ko kasi skoteng si alang itu ta tangkas kami nak Regina TP ni Sami Keman. Sister Regina TP ki di Mahasau District Umrongso Paris along Inut Catholic Amondili ki Kroy ki Tirtip Abanglo. Sister Regina TP ki ake hai men singing tipen
sangpi kahan rong pharpi atum asopilo. Alang litum ki umrong so parisar lo ke do boro larpheng amondulia soriklo. Alang lini sammi mate Catholic amondulia long sister akam ke klendun jipura. Secretary Congregation Puasonga long Tezpur Province Amala Puadim si Seme Kore ke dengdun. Seme Kore ke deng arni la ke aru achiklo ni phai kep arni si arna marni aphan kachi hodaya Seme Kore ke deng. Sister Regina ng tipi ki inut ang thikdut lapen aning elepet abang. Bihek ako pentalo ka Charlie aning hangpik abang lo. Sacred Heart School umrong so along si Loka Charlie dun ke cheng. The Leading Side News Channel hin pen alang lipan arna mabiri arlo sai ke klendun thekpe media phan lapen alang likay arna makama phan kachi hodaya det thekpe media phan hirjumi pajirdun lo.